buhoro yori ha program yenda futwara umugisho gukwakira aha cicweka cya kabiri tukaba tujiro mu kabare umucanga cyamakanga omukaya bishop no mukazwe n'abana babo bishop ogu na yetwa George Katwesije kandi akabaho mureberezi wa obureberezo obwa Kigezi kumare emyaka 16 so nibinje byara kumanya nibinje byarebire nibinje byaratutebeze mwenu esabite yahwira bwenshonga yobwire turahendire konkeri izoba nienda kwakira cicweka cya kabiri haza hitwabire twaka noho turatandikira mwenu wawagambaho aha mucyara ngo ebu wakozire byakwetagisa okugireka so omucyaro ogu twatwenzire kumanya kuwagire kuwakitekatekereho mbwijwire wakora ki eshayo yo kuronda omucyara nyomukana mare myaka na niyo mukade kunkashi nibikiriza kukora omuntu omwahure atakatungire mukazi tikirizo no botar threat ahaba kristayo kugira hapana oh really so okoma zire myaka nkaba mazire myaka ena mbere omwahure bwanyuma ku nayetengire na tandika kucishabira nangwa nashitanumbishe ngwe bakishabira mazam mwazo mushana twazo mushana mbwenu nkaba ntura Kampala konkizo barimwe kumba nimpingura mpa mbona umuntu no hingura hi ndiyo muri Kabaro nijire nimpingura mbona umuntu mureba umushangaye okoriyo motoka rya kigere ari inkar bajwo muhanda ari inzire taxi nayi namushangire lekecho nchebikire nanye nga namushangire nakujya nkandi yaho nabona umuntu ngene kuna mbugine natandika kuganira nawe kandi ikigambo kinagambire nawe cyo kubanza kinde yijuka tiwo mara bateye nyoni yo wishe mwenkajuno okojwere n'engoro kanjwere n'engoro nyoti inkwana kunkanda nina muganire niwe binaganire niwe tuganire konko bwiro bukora tungireho girlfriend aba girlfriend umuseri ya sense yindamanya nkabamba leba ne bahingura ahabwo kuba nyonka kuri nkankuriro muri strict home iyo batarenkiza ngo bandebe nyemerere no mwishi no maisana nabojo nabo obwiro bwakare kikakiri serious ahabojo babana babajunwa tubaza umuseri ya sana zakiboko twatuziryaga bakurebo yemerere no mwishi nyuka ninjangwe echo nechabishi kugira ngo bakuro yemerere no mojo it is both ways ababishema tendagira ngo abatari bishema mbwenu nyuko namrebire nagamba nawe hati omuntu abatamanyirire karejo kajiha heyo kumugambira nanye niyo ndebuza nkagiye hakanyunka ngira nesho no bunya kandi ne kumanya nkagira nesho ni tini kinamugambire kira suggesting anything otyo mbwishira yija yakimanya tango ine interest ahabwo kuba nkana atandikire kugira muka interest mwikuna ikirumuka ntabwo uzabazire navuga n'umushiki na description yanjye kandi kunaganira nawe yamshira nk'umuntu unogambire kigambo ogumushya kana akora mu rumuki akari tica arakushomesa hi nyabushabi ninka 4 miles from here aratora umuhanda ogura zamparo ngwe tukagenda mu muhanda waraza nyabushabi nyondagumiza mu kuzamparo konkiwe kumwaganire uwamureba mu kishaniki ekishwane kinamurebire nyonka nkamushanga nk'ubwishemo namugambira nyo kundyushemo nawe yangambira kundyushemo masi tezwe atandika kugambira na za burizi turamanya umutu yokingire kungwe ndijuka wan ndaravya mwaka gamuntu bitubaga wa Ruganda kiwe
yangambira uruganda rweye washanga atari umusigi nashanga atari musigi waje utesho cyaterera tendafireyo konka nkagenda nabitekereza abazire banje akwa nkanta kakwanagaho pase icyo byo kuba serious mwinuka nahurusha munshimiye kuba serious yes so kuna bagambye ibinagamba nawe nakora review nagira nti navuga no muharati ati naganira nawe binebe nti mbwino nayibuza kayangira ngo no muhesi no kwenda ngo muhandikira akabari mwe murakigamba henshi ngo ni wokwe no manyisa iwe nabazire mukamwine omukago muhango ogwo kugira ngo no bashobora no bashaba no rusa rwo kugira ngo uhandikire mushaka bara nkambe manyirire tubwenga kahandika karashaka ngeno kubagize ngo it is okay my father yangira ati my brother omukuru omukazi we no muhesi that was satisfactory because nkandali ali exemplary yes wa mangoro ruganda no rusara bishibarunji nagenda nagaruka mukono kana ndatura Kampala okwe hati kandi mukono mwishumero ndi kushoma diploma nandikira akabaro buri tugenda hamwe this is the letter buri ubu tugenda hamwe ndazampa zo waje tukaganira ibintu verbatim ndaza kandi kunayikirumuka hanyuma kuganira n'abaziri banje nareba kunshimiye kwa uruhandiko rwanje ruragira ngo waba utakabire booked ntinatayo booking yanjye nakarekeraho warinda response tera sibiro mukama kwa rasimwe icyo kibenko kuwa cyandikire mwisha kuchimanya ryaro ngo mukama yasima ngiku yasimire itwa bakiga kandi waheza kwikizana no mushi uroherezo bukushaba abasha bibazayo bashaba bahiso bugiye ibyasigara tistore mwana mawe wija mwagitwa ryari mwagiturwa hi tuyija twagitwa ibiro 18 December 1996 ngeni December giturahikana na 5 okay mwagiturwa mukanisa ki St Peters Rugarama mwabugarura kuno muka tumwabukora Kampala oguno wakuno nyonka ndatekwa kwija kuno ngitwe nawe twagenda twaheza kwitwa ejo Zampara imparo niyo twalire reception tukagitwa mu St Peters reception ya Zampara reception ya mani mazi ujeni bukaburi bw'icika cyayigura twatwine kekeje emwe idara limo tino soda mukaga mazima soda tikurete echupa mukaga za soda obwiro bw'abantu bakaba planning obugeni babarana no bucupa bwa soda burabe hariho no mubisi ubwo bitoke twagiraho ka reception asho mubisi omwahure okano serving omubisi natwe ndagusavinga omubisi tamarwa nkiriya ariwe asho mwahure atiya wanyuka ibitoki ecyo uri kwiha muri baketa umubisi umbiso guteka uyiha mu rwaganirwa rwarwa ejo namarwa utiremo na nomugusha watokura waza process yo fermenting gaba fermenting so hatiwe tumara kiroko no imwe mukakoro mbisi gwunga guri kunurira eshandi mwene mwe nicukizi bucanye muragete shandi itwe ko narenye baragete shandi so negishaha iwe shande nonyu egishaha waheza kunyuka karanurira ekikopo ndakitera mazima tino kunda tiguri fermented kwa kali fermented karanywe bw'abandi iwe toranywa I don't
Okay. Buto bwanje kandi akanywaga. Na hati ati nkagagezagaho. Kandi tindagenda. Ka wayini. Ebyo mpahe biri kusinza. Mukama kabinsasira. Amen. Kandi uko utakabinywaga. Kashi mbibone. Nakulira umbantu nkabo. My father we nkakataraganywa na mama. Tinina yendaga bonera. Kukari habaragagumizamo bakuzire bageyegese. Namazima. So mbwena habujinyi bwawo ko ine ho ecupa mukaga za soda. Ahasigara guryo mbisi. Abantu bashimira. Hamwe n'imineke. N'imineke. Emineke habujinyi. Bagiriye batasha. Tumuratekere food. Akanika turaketa ndatina kugira ngo nemvaga yo mutano. Hata akona kubandizaho. Yo kutuweza twaza umumaju batutumba bibina abakwe abagenya bashendekeza bashomesa babashomaga ibintu mbirebyo. Abantu musitama rero barete nyama n'ibitoke n'oburo na firinda bitwane firinda zikanze kikayo nakunuya aya tito twazitandikire ndifite n'amajyango twazitandikire abakiga nibo bonamanya kuteka firinda kukira n'abatoro ni firinda ninjira ngo nico kurecha abatoro chikuru kuno nico to abandi katandikira kabari okay so mwene kumwaheza mukama abana bangaye mukama yatabana mukaga abishikibana n'abojo babiri abana abo barahati abana abo abamwe bari Kampala bashatu abandi bari around okay bashomere bahereze tumwakina uri kushoma ati tinyina rashoma shana bijukuru bashomere ibitabo byaba bana bawe kabatwara mu mashomero bajwara za degree abana banje umukuru nashomese mu KPS edi nishomero liyaho hatari ari yaramariza masters in education ura mukurata aine masters nayo mu education akabanza yegesaho mu senior bitna hati yacha kubagemerize tashitami tagwerirwe konkana tura Kampala okay ura mukurata ni wugu wareba yaraba okay go wali no mukazi wenda nawe arakora konkahirize masters kandi ari yarashoma irindi shomo rya diploma in law rya nanka Road Development Center. She's about to finish hoja ngo ibiti biragiremo akabiri yaherize rero ndishumwishi nakora Kampala okwe nawe akashoma degree ya jine then akora tomojo no akashoma degree nawe jine nawe nakorera Kampala okwe and then hariho umujogu uwareba ni wataratunje degree ahubwo kuba ni defu kandi kushaka amarasini ya fo wowe ni umuganire nakwandikira waramanya sign language ahumpa umuraganira mu isyari kandi umukazi we na wali defu and they are happy mukamurondero gwe mukigenderire itwishe tukamurondera akerondera okay all right akanjangira ati nabwo ino muhara araruga side za Ntebe ati ndenda ngo tukorere ibirakorwa byona nkabando ko bakorera kwa akarebire ntwingira bishi nabandi twakora ubuji nyicereza tumureho kake ndatugaruka kuruka yumka humuro tukiriye hareba hindugire kandi kwa bantu watwagitayida kikeje nakushemerwa kandi eje no programu turi kuba twina abantu abayine barebira bine ibarjire kandi abine bari kutugambira bakabasa kutufiga tukubasa kujesha ekitwayegaho namwene rizo banatwara umugisha gutarwa burijo okutaya isa Bishop George Katwesje ogwa kabare Bishop wa Kigezi
abantu binji nibamanya ko akamaro bwire buringwa mwene rizoba namukuretera live ngo hurebere kumurugamo bagizira abana tena akwereka ubwana ahampa n'abana babiri n'undi joro ranguranga yatsimwa natondisho. Okay. All right. So mwenu ejoniyo family yawe. Ejoniyo family yanje. Kandi nuko shemerirwa utyo nuko bire na family man. That's right. Okay. So turiyo ntwenda kufunza mu kugira ngo bwire bwa jambo twata kunkata karujiraha nutwenda turebe iwobo tunga free time ushimirwa tujikose. Free time yanje. Ninga nkareja time. Mwene leisure time yanje aho gira ngo ti kuba tukaza mu lockdown. Konka kandeke kubeherera lockdown. Nyonda kunda umupira. Buzima. Aha. Tugambere. Kabanza hano umupira. N'amashoma yitu atushomeraga nabaga ninza n'umupira. Numa church school ina nashomesaga najana umupira. Otyo. Konkati ya mpira tinkaza kuguzana abana nibankora ko bine bijinje so nyoni nguriye bakusha hati tochi basakuzo mutshayi namwe nati bagire ngo timu yaza imwe turasibura na nyonze kureba umupira hati iwe no hagera timu ki no Manchester United konkanya ngwazo bagiteyire gora ndareba zikora tinina mazama wahurota bakizitana wahurota iwe ndire kubi aza basingire ni Liverpool aza Liverpool niyo nabandize kuba interested ndashoma bongereza kwahika wajirgaho kuna ikire nagirugaho mwene twakujigarakaho kato bashabire bagaruka yo basinge babatasingire no garaka muri Liverpool ate ndagaruka ko kandi no zahi ninzo Manchester City ako Manchester City so mwenu so echo ni kimwe echa kabiri mayireja time ndakunda kushoma akunda kushoma bitabo ki ariho mpumwire nkamara umwaka ndashoma secular books novels writings inkezo kabanyine munywani wanje nati acari munywani wanje Mr Duchi akantize bitabo nagira ngo nyone ntwire nishoma ebya theology hati nenda kushoma secular books wabishangota I enjoyed them kandi umugisha gunyine nako ate kitabo ntakakireze tindaruko ni nkakatabo kikamwe waboshomere akakushemize munongo mbweno ebyo nkabishoma mu fast yariho mpumwire ate namara imyaka 8 mpumwire mwene wambuza katabo kamwe ndabanza naza gukora hamwaka konge chikuru munongo shime kumanyangu bine kibyanyambire byanyongerera akwetegereza insokore kutambara ecya kabiri ni nkunda kurira amahurire amahurire gona ningahurikiza munonga nicyo wahurira kunda TV West aze yanye kingi yongere kugikunda negenda umbyarihe y'amahurire egaturetera mwino umanyi birafa around us izi TV ziraturetera ibyaherukusha titurazirukangira munonga so obu wabeukira muto ukaba kuwaboreba nkahiguro misho ugira ngo nkombiyo bwegese ukaba nka muntu wa muringoki okoye gomba professional haze bibuzi turamanya mu biro by'itukata bigira mazum kwihabana birigenda niboro buzaga kugambira ati nyonka bandenda ngo kunkitwe tukatufuka kushoma kusha uyegomba nk'umuntu kureba ngo liyashomire nanye mfankawe mu biro byitu ari hababe bashomire nk'abatwegesize ndijuka nkegese uwo mushije bamwe tarubahimbya uwo muhima n'umushaba taro rugirashi umushija kwa Kisoro kumpaha izina ryanyeba negesebwa bijurenda wamparo
n'abandi abali nk'abo nabo mu primary level ndabijwe uko begomba abantu abo dara baragamba gye ndareba barajwara gye ndareba they give themselves respect bashomisi bitu bakaba bariho ibitinisa konka ibyerigenda bikahinduka hati ebyerigenda no birebota ibyerigenda bikahinduka bishi kunabe nkuzire ntakahuriraga master arakwa n'umwana w'ishomero konka kubyahindukire bintu kubyatushobeye itwi ubu twabe turega apparently niba cyabaramanya ngo itwe tukaba twegera mu kirasi tukwatira mu kirasi konka umwana arega cyitengese coaching twicika kitarizengeza coaching konka no cyangwa wenshi ekiresire cyo kibireki kugira ngo ebireba abana nibetaga coachinga kandi ubwo bwire ebireba abana nibashoma mbamara no bwire bwinje yishomero kuciro bwire bwanyu itwe twatushomaga kandi obe haramu no kuzana hagati harimo no kuzana hagati kandi harimo na work yomuka aratekwa kuza kwinga uze kurima bitakuri uze kutaha amezi uze kushenya warugaye ishomero kandi turabikora tushemererwe kugatiya umwana no kuturira kushomuka shobora ararugaye ishomero ayine homework yahikomuka ni homework wamugira ngo aze kutaha amezi murayomba ekintu ekyo no kigamba ho ki curriculum yenyo curriculum itwabe tukoraga ayishomye twatwineho no gukora handwork ati mwenu tukahurira ngo hari handwork tukaba twine gardening ishomero rihe misiri y'abana bishomero muhinga ibyo tibicyariho itakaze namanye irgagire konka bagire kubuririza mu itaka bingi amataka bakagabagana bayebuga ngo hajeme kubaho school garden hiturahinga mu emisiri y'abana barahinga bakamanya kubagara bakamanya kubyara bakamanya kusharura bakamanya kurya nabibegiye bibahingira wenu okwega kubire kuramu waka hako nyonda manya ibintu bitwatushomaga mu mashomero twatugendaga turabikora kandi bakikutekizamu ugaruka mu ikibuzo ngo kuba kikubuza umushomesa ashoberwa kwigana afwa kusharaho nkagamwe kusha mazuma yes kuruburya habwawe no jirangu nka education system ya Uganda kabire neshache nkaho wiro kuri hariya habwange nkagizire nti tugireho ka opportunity yo kubuza abakare abo tucine these are our encyclopedias abashomesa bakare nabeja bayegire kare how what is the input they want to suggest to us bataka disappear injire ahabwo kuba until umwana arahurira ari comfortable yabalega ari confident aramanya ngo ibyo arashoma ni for future use for his good not her bad and so forth kutari kugemwa kutari kurara umwana arahukura wero nyondagira ngo we need to consider the abeji buturegesa bubonka umuntu umwana undegesa kundabe na mutinisa akakigaruka muje will this person remember this tomorrow konka good enough ndahurira ngo batera akakigo gukora some review I hope the Lord will help them to get into better insight kandi ari ababishomire by'ubwegese barabasa kutuyamba mu gicinto iwe enshonga yo kugira ngo abashomesa ba science babahereza obukade bungahi then batakushanisana n'aba arts iwe nko umuntu ecyo no kigamba hoshi mbeno yitora manyu butwabe turege ibyo bikaba bitakabireho twatwega subjects zona kumwe kandi kutwatwikaga mu science itwe twaturageta nature study
ibya sansa niho bizira umurembe gwanyu ngenyo naza kwepaka kubikomentingaho ndashanga nahabire nimwe na za computer zirizira n'ibindi konka nyunka ndagira ngo buri shomo riretengwa umuntu yashoma science ahabwa gift ye yatunjire reward him na yashoma art reward him and both need each other in my view. Konka mwatamu uroshonga mwatamu punishment uroshonga washomera ibyira kashobi aza nabo turabetenga niko kabe ndakireba. Buhano tutebeza wagamba orukutandaka okuza mu kanisa ngo mukamutere ngo mashayi 12 zakasheshe chonkole ijuka naba nkurikize naba ni following bari ebirebi amazoba gasandi engoma zikazahi nyo wabwo kushomesa mu Sense Kampala n'ahandi engoma zitu zirya mikono yitu esha nizo turagenderaho konka bicyaro bakabagenderaga ngoma nangwa na hati nani yo mu cyaro engoma nizo zirantwara hakanisa twine ngoma yibara kugira hasande zo kubanza ziraranga ngo today is Sunday hariho service twine za kabiri kandi wahura bateri za kabiri balemura service yatandika ngwino ushimiye kuzayo batakateri za kabiri zigambo rya kanisa ningo lenda kwikaho omizizi tukaba tuzakanisa kushoma Monday to Friday batere ngoma muzakanisa now batera hato tarabasa kuzakanisa imuka mu kitanda uzi umucinje cyawo shabi shome Bible abakristayo okutakora ikintu iki turareta gikiziho because what tashabire turatina man no wonder the devil is defeating us left and right habwo kuba tukaruga ahamuramwa ogwabire gulindo mu kristayo akaba arindwo guma ari in touch with God umwigico cyeshongoro echa 13 harimo runyiri ruragira ngo reba tuburwo businje tubuzi bwabusha habwo kutamushabaje wahurira waremererwa wahaza umutima shaba namwe nimwe barakuru ry'imirimo hariho imushemeye kwemeza geshara ukamanya uteje imirimo y'inaza ntashobya nkari ngutuka nkagambe bigambe bitari byo bikandugira mwa ibigambo namanya rurimo turarukunda nirurunje konka kandi rurateza urundi rugire mu nebizibu umuntu akujya tukagambe byo tutandakigambire ati muteho rutambi bakirutaho bashanga wakigambire ntabwo eco ndagira ngo ikigambo cyo kushoma no kushoma mukasheshe kiri important hakanisa. Arho ebintu butoye turubato ebyabire bituhereza excitement nko kurezo ngoma zo mukasheshe nka ibiro bya Easter na Christmas hakijaba abo kweshongora nyiciro ba night angels oko bano no gambira ngo norebeka ngo mwenerizo batu wabyama wabihurura konka ekanisa ine kwegumire ne Europe mpora aza nanyibyo bintu ndabijuka munonga akwa umurgebye biwagamba nkabandi yo mwabarakunda kutere ngo nkabanda araga kanisa mbiro bya Easter na bya Christmas maso twikayo shahemwe turugahemwe yakasheshe mutere ngoma mumanyisa abantu amakuru marungi muri kurabiro mu ngoma azambuye na witu akanisa ya witu tulinka bari go musako ucyurira bari batera abo kubatera rero nabari umukamu kwate bidebe mazo tandika kutera ure kintu cyahinda
nugira ngo ikihiriho kuhinda kw'ibintu nk'ebyo kikabaki tekimureta development hatiya wahurira kw'abantu ba developingire bakareba ashaha mbwira nako kahindo kikacyariho hauka buri mutaragendera ashaha ye abanyeshaha zo kushoma konkitwa mu cyaro bacyazitera kandi nyowe no nandi bishop kuno ndazakanisa nashanga batakazitera nzahanga matera ako kanda sikunda munonga hariho ikintu kimwe kindi kinkwenda kubuza ha kanisa tinkwenda kutahiriza kanisa munonga kanisa tinjira kizubu nayo ahabo kwe kanisa ebo muzire wanje ndakireba konka arho ebyeshongoro bya zaburi bingi ni nkamagananga ho muzaburi nkamagana 3 ninjira konka ebiro bingi nindiga hanzo mu makanisa nsha tinkumanya mu bureberezo bwa kuno yacyakiriyo konka amarebereza gandi ninkira kuzo mu kanisa nshanga ngo ebe byeshongoro byo muzaburi tibyacyeshongorwa nibakire byeshongore byabeshonguza heru babantu byo bayeshongora tinkumanya mu bureberezo bwa kuno yeco cyabakirumu aha mazoba gasande nangona na Christmas oshanga ebya noiri manya biha manya ninga Easter byazokire nakituba byeshongora oshanga mbeshongora katware cyo kurebera onke cyeshongoro kirunji nkecha ndiyamhaki mukama ndiyamhaki byunka ekintu ekyaresire ekanisa yarga habyeshongore be byazaburi yaza habyeshongore barkwete biyi notekateka nguniki aho gira ngo utiwo rambuza nanda kubuza neyo ahabwo kuba nko mu kristayo iwe ibyo byeshongoro mwaza mu kanisa mukahimbya azitwe no kuzina turazina karutu zitere nyo ndagira ngo balance timbi mwayishongore byo muzaburi konka hiturahika kandi okaraza buri batagikwataho ibibayishongora bitari byo muzaburi urorasha ngo twagidibya so nyo wa noko yishongoreyo noko yishongore hakuba n'umuntu ibyo muzaburi bimwe bakabitamu life ndijo ngweno ngakabasubwa ikiwagamba kiryo muzaburi kuko babarakeshongora baratera ubucinke baratera ngoma ubundi kirashwanke bibihangire kuko ibyishongoro nayo barabihangire bya birimwe ibigambo byo kwimbisa nyondagira ngo tikibi konka bitaba hari byo byakorwe byosande mbwene nkanoyire hariho traditionalists abenkore yakale abaragira ngo mwamuteshongwire ngo mwana akazalirwa murembo rwa Dawidi arashanga noyire tiya noyire netabo negumare shana nebire bindi yes ngeno hagire itwe umukanisa yitu wakimburize turatwaza tuta ibyo azaburi nibyo bicaye bembere konka twine mu kibajyango ni praise and worship iyo tubarazaho bakishongora ibyishongo biruhanga bareteye aza nabyo birimwe amakuru marungi kandi bino buzale nebyo muzaburi bino buzale na bible so nyo byishongoro tunyine shonga nabyo konka kandi tindende byishongoro byo kuza mukishongora mukemara mwo bundi ukashanga umwaza umubyinsi akwemara mwokwe nukushaka ninjira ngo byone kikuru no kuzenera mukama no kumutagurira tukamweshongorera so atiya itwe nkaba kanyitware nkaba abakuzire washanga abantu barazina mu club ukashanga n'abari mu kanisa ubu ngari ugorora nkembaganise gakuburira emizinire ibakoze sa etaba yo kwimbisa ruhanga barehimbisa ngwenu arebyo rero bikakushobera so kuri hariho ibyishongo nandakira ntecho wakireba
reka icyo tukomye hihi ubwo uri umuhereza wa Ruhanga nkakuburuze ikigambo kimwe cyo bwenge nkakuburuze fumu ko nkamwe no bwo uri umuhereza wa Ruhanga inza kubuza umushororongo nuguhaga mu gushimiza mununga umushorongo guri kunshemeza niwe nk'umuntu kandi bukije kugashemeza n'umucara wanje n'abana bito mwe no mushorongo gumwe twino mushorongo guri muri mako eshyura 10 urwa 2007 ngugira gutanga nirugira ngo mu bantu ekitari kubasika kirabasika ari Ruhanga ahabwo kuba ibintu byo no muri Ruhanga birabasika. With God all things are possible. Okay. Ni kwiko turakireba nka family. Okay. And it has helped us this far. Okay. Yeah. Korba waragira mu magara genseji ninkizina kirunje ryo kwenzire kureke nyuma ngo abantu gume bakwishireho narashumwe no wacu to mu rujungu ecy'abantu beta legacy. Mwene nyowe kuri abantu barangirire imbabazi bakanyijuka ngo muntu wabire entuma ya Yesu mu bigambo umbiteka-teko no mbikorwa kikankoraje. Okay. Amakuru mbe true to my calling, to the one who loved me and who loves me. Okay. Kanti nkayenzire ngumpemuke kandi nicyo kinzibira ubundi kutomera ibintu bitari byo ahubwo kwetantara kwemuka ikintu kibi kushanga iwo wakozire ikintu nanka iwo waburire njiri nanka iwo watumire nanka yazo mukanzo watumire nanka yaje ngo kweshanga ori stumbling block hatari giro unazibira kuzankahe umwiguru cyewe cyo kumbasikire Ruhanga kimpa ni cyeshongoro cy'umwe kirunje cyo kunda kuzira muhara w'cyeshongoro cyanjye kibaga Ruhanga kantorana turabire muturebe turira kakoro kine Ruhanga kantorana nteine karungi kona yanye ku ndira wenka yanyiha omubugomi bwenuka marayonta ibanja ryanje ryona nesheje echo mwenu hebigambo byo byamuheru obuhabuzi orukuhabura abantu bagumira ha program nabakureba tebekana sabonka kunka abantu bona abo kuba bishop no bo muzire wa buri omwe mwenu nko muzire wito moyo tuhereze bigambo byo byamuheru tendera hakuba hariho abatari mu Uganda bari aheru ya Uganda abo narabugine nabo ni nyena ngo mugwene mukundo unakunzire kandi mumanye ngo kukunda Ruhanga harimo kugoba kuhango. It is more beneficial to love God and to be loved by God. How I pray that each one of us should feel that he is loved by God. Kandi abo mu Uganda abo ubwo butumwa bwa buri bw'abaheri ya Uganda mbweni twabo muntu abo mu Uganda ubutumwa ni bwo bumwe mwene cyo kigambo na siriyo ka sentence ngabe nagira nti abo mu Uganda n'abaheri ya Uganda akora rebe birebe mwagenzire mwatembesa ibintu byanyu turaba turi itwe turagira ngo turagambaga nabo mu Uganda birarengaga ensiyone kwa serikabiri ahubwo kuba ati yankahurira ngo ariho na za YouTube eyi abantu baraswikinga no ikintu cyanyu ariho na za America mwe nashanka mushangize kiro ezabo
omuntu angambira atiwe atoramanya ngu bakuronda kuba minisita mu government ya Museveni nti kitaye ati kankutera amahulire. They were having a new cabinet bariyo baragishoma atazo gumuhurikiza izina ryawe rikareta nawo. So it was a good fun. But the thing I'm saying, I was able to hear the news. Ukareba mahurire ga Uganda ori America. The America. Okay. Ashamshazo chiro. Maybe za kunu zikaziri nkashayina. Ndinga ziri nkashayibiri. Kusha uriye yanje atika kutera amahurire ga Uganda. Oye hurire izina ryawe. Utaba urushafu. Okay. So Nutwenda kusima abo kwikiriza kuba mugenyi wita program kandi mbwenu twabwino muhereza tuturi kugenda atine mugisha mwe ntereza mugisha atene program ati yababunda reba abaryo mu studio nogo ry'inyuma yito ry'umubyo muri abantu barungi n'abakunda mwe bare kugumisiririza ibigambo binanenganira no gumucara Betty kandi yambuze ibuzo imwe na nyeti nkibijuka kushebi nagaruka mukubi musasire kandi abarajya munashemiye kugamba nebiracyarige bibabaramanya arinye musasire konke ibintu by'uruhanga yanyoreka at this particular time ndenda ngu ntungo gumugisha kusima ruhanga ahabwa abantu abaza kuturikiza habwo kuba nyowe ahabwa okukora mu kanisa nyishangire nkozire hingi mbwene yinda ndarabahona ndavuga nayo umuntu urajya ati ndakumanya haro no bunaza jamane nagahita yo mugore haro no bunaza weruzi nagahita yo mugore ariho nabo nabatiriza hande za Bongereza mbwenu nandahingura ndanyine yo nabijukura umuntu we babajugu mbwenu nishemererwa munonga mwena kubara muso muri Yesu kandi no kubagambira koko cyeshongoro kigira bitkoli bolyaho wachigwaho kinyeshongoro kiri kugira ngo mukujunwa ndiyagumamo ejo niyo position yanje umukujunwa ndiyabagumamo yaba nicereza yaba nahumwire nyonka humura kuba in the office cyo kuburire ngiri ncyakirimo kandi nashaba mutagira ngo ibyanjye tibirakwata kwanka humwe birakwata mukama gumeneye nagumena moyo ikiriza tukusime ayi mukama ahabwo burungi bwawe ubu watugirira kuganira n'aba TV West kandi no kubakira umuryaga makagaito mwene mukama abaherezo mugisha mukama bakize umushana gwameshoje mukama balinde kandi abaho businge na mwani mugarukayo mugendero mu mbabazize kandi umugisha gwa ruhanga tata n'umwana n'umwe y'urukwera gubene imwe kandi gutabarugaho hati nebiro byona. Amen. Mugenzi wanje wagumira ha program ahantu ho twahenderera kandi umugenyi wetu yabari wabirari Bishop uwo bureberezo bo bwa Kigezi nayetwa Bishop George Katwesije yatugambire bwambo birungi yahenderana twendeza tweno kukunda ruhanga yatuja tare ikintu kirungi nkaruhanga kukunda ni uko mukunda mbwenu obhabuzi bwa Bishop bwa burungi kandi tinkwe nakonjeraho hango reka twenderaho abandi bet komjuni nyine Gerard Katsabe nyine Asaf Turiyahebwa nyine binji aha program eji yareba hindukire